Med ljudmi, ki ne morejo si kupiti niti medu. Kruha in piva, klobas in vina, imajo dva novčiča in jih prosijo za bitcoine. Kako ti naj kupim bitcoina, če ni niti hrane za v trebuh? Banda vrdirbana pa laže 100 na uro. Da spet bo tako, kot nekoč je nekdaj bilo. Tistih starih časov ne vidimo jih več. Kelnarca Marina pa ne natoči nam kave, ampak vodenico. Revni ljudje vse bolj, kruli nam želodci. Ako slišim glas Japonke, takrat še mato ima debato. Na tipke klavirja, in ubrano prepeva
Gam, 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 dici, dici. Na quinto impovi ti eno finto. Poki strano od mene, da ne vidim te već u svijetu polnih laži. Še srce ohromi, rad vozil bi se tam po Mlečni cesti. Nekateri z avti, nekateri na vozički, nekateri z avti, nekateri na vozički.